Tarehe 6 nebaho buri mwaka ebiro omukago kwa kabiri omu Uganda obw'amahega arikubana gijuka orunaku orw'abarwanyi ba National Resistance Army NRA ababaire bebembirwe President Yoweri Kaguta Museveni batahirire enkambi eya Kabamba Barracks ekyatandikire orutaro rw'emyaka 5 orwaresire okucungurwa kw'ihanga. Okurugirira ahari Herbert Barigye Bitwari omwana wa kabiri w'omugenzi Bitwari ishe akakwatwa obu yabaire agiire omu senior y'okubanza ngu n'obu babaire batarikumanya bihango aha byabaire nibigyenda omu maisho bakamanyisibwa ko President Museveni yabaire narwana kwihaho obwebembezi obwabaire buriho obwire obwo kandi abeeka yaabo babasize kurwejumbiramu. Nitwe twatushaija abaana niho nabaire ngiire omu senior obu tata akwatwa niho nabaire ngiire omu senior y'okubanza tihariho bingi ebi twabaire nitumanya liberation. Ogu yatoreka ku bakamanyisibwa kurabira aha radio n'empapura z'amakuru kw'abantu baabo babaire barikuza kwiturwa omu kishaayi ekya Kabare kandi boona bakaba bariho nibareeba butunu abantu baabo barikwitwa omu muringo gw'okutiinisa munonga. Konka bikaba aha radio n'omu newspaper ekirikukyayisire twazayo twayemerera orubaju rumwe nkaba ndi nyowe na mukuru wanje Lydia mawe taratungire maani g'okuza kureeba akaguma omuka hanoya. Jane Besigensi omukyara w'omugenzi Rutachi Besigensi omwe omu batandikire Fronasa omu kyanga ekya Kigezi atushoborire ku omushaija we yakwatanise na Museveni hamwe n'abandi barwanyi b'obwire obwo kucuma enaama eyatumire orutaro rw'okucungura ihanga rwahikirira. Ogu atorekire ngu baitu ebi n'obu byabaire biri bityo bakabonabonesibwa munonga omu bwire obw'orutaro. Zimwe n'izooba rimwe banyureja bamutwara Mbarara yaija yashuba yagaruka bamuteeka omu buutu umwe yampaka kumwisa Mbarara akyari omu buutu. Museveni yakora kyona yamwihayo yagaruka yata. Ogu agizire ngu abaserukare ba kare bakaba bateganisa munonga amaka gaabo agu babaire nibateekateekaho kuba gaine akakwate n'abahekera kandi ebyabo nabyo tibirahoniiremu. N'obwakyekimwe baga ya buri izooba bakigira ngu omushakiija yabe ati Museveni araba hari ngo rero wana ekije polisi boneija hanu omunju baronda ngo kagira ekibabonamu nyine kiri kumukwataho nyine k'obweserukare ebintu byona batwara eki byona nk'omuringo gw'okuha ekitiinisa abafeeriire omu kishaayi ekya Kabare amahe aga UPDF gombekire ekiijusyo eki barayigureho aha runaku oru kandi President Yoweri Museveni naija kwebembera omukoro ogu. Hariho ebintu bingi ebitukozire n'omu byebyo harimu ekiijukizo ekitiireho omu kishaaha Kabare ahu bamwe ababaire bari omu hururu y'okuzahura ihanga eri abo bateerirwe amasasi bakiitwa nyomushana nk'omugenzi Karambuzi omugenzi Bitwari na Kanjero n'abandi abo nitugira may their souls rest in eternal peace. Ekindi ekirikwija kukorwa obwo omukoro gwa tarehe 6 gutakahikire n'omupiira ahagati y'amahe hamwe n'abatuura kuruga omu kyanga ekya Kabare. Omutwe gw'omukoro gwa tarehe 6 ahaba omwaka ogu ni okurinda ebitwatungire omu kuhindura obutegyeki n'okuheereza ekitiinisa abarwanyi b'obusingye okwetwa kw'okukwatanisa kw'abantu obusingye n'entunguuka omu by'entaasya otiireho n'entuura y'abantu. Makuru aga gashakwa Job Namanya Apol omuri Kabare.
Mungu hana hela kwenye magari yako.